Kalau anda ada kulit jenis kering, sensitif, mudah pedih, tolong jangan ambil remeh pasal pencuci muka anda. Sebab ramai orang tak sedar pencuci muka adalah antara punca utama skin barrier rosak. Bila guna pencuci yang terlalu kuat, ia bukan sekadar buang kekotoran tapi juga tarik keluar semua kelembapan anda daripada kulit. Akibatnya, kulit jadi kering, tegang dan lebih mudah iritasi. Sebab itu, pemilihan pencuci muka kena lebih berhati-hati, pilih yang lembut, hydrating dan tak ganggu keseimbangan kulit. Macam BioShield Moist Hydrating Liquid Cleanser mampu bersihkan kulit tanpa mengeringkan dan dalam masa yang sama bantu kekalkan hidrasi kulit. Dengan Advanced Multi Hyaluron Complex dan Pentavitin, kulit kekal lembab lebih lama sampai 72 jam. Diperkaya juga dengan vitamin B12 dan vitamin E untuk bantu lindungi skin barrier. Kalau pencuci muka yang anda sekarang pakai buat kulit muka anda jadi kering, mungkin dah tiba masanya bertukar kepada yang lebih lembut dan efektif macam BioShield Moist Hydrating Liquid Cleanser.